pozdrav za sve gledaoce Arena e-sporta. Moje ime je Neda Luković i idemo na najnovije vesti iz oblasti gaminga i e-sporta. Nakon više od decenije postojanja, jedna od najstarijih MOBA igara, Heroes of Newerth, prestaje da postoji polovinom sledeće godine. Fanovi igre Heroes of Newerth će nažalost ostati bez svoje omiljene igre polovinom 2022. godine. Nakon 11 godina postojanja, jedna od prvih MOBA igara zvanično će se ugasiti 20. juna 2022. što njenim igračima ostavlja još nešto više od 6 meseci za poslednje partije. Glavni razlog za gašenje igre jeste broj igrača koji se odlučio da pređe na druge MOBA naslove, što održavanje ove igre čini neisplativim. Kreatori su podelili ovu vest na zvaničnom Twitter profilu uz napomenu da će biti organizovan poseban događaj kojim će se igrači oprostiti od igre. Iako će nestati 20. juna, ova igra će i dalje živeti kroz Dota 2 i League of Legends, koje su mnoge svoje mehanike preuzeli upravo iz Heroes of Newertha. Nastavljamo sa Dotom. Nova kompetitivna sezona, novi Battle Pass. A njegova zaštitna lica biće Drow Ranger i Mirana. Kao i svake kompetitivne sezone, Dota 2 igrači će dobiti Battle Pass uz pomoć koga će ostvariti brojne bonuse u vidu kozmetičkih detalja unutar igre. Update će ovoga puta biti fokusiran na saradnju sa Netflixovom serijom Dragon's Blood, koja će doneti tematske skinove za pojedine heroje. Najveću promenu doživeće Drow Ranger i Mirana, koji će biti i zaštitna lica novog Battle Passa. Ipak, najinteresantnija stvar u novom patchu jeste mogućnost igranja preko kontrolera, što će biti i presedan u MOBA igrama. Celokupan projekat se nalazi u beta fazi, zbog čega će feedback od mnogih igrača biti od izuzetnog značaja. Što se same kompatibilnosti tiče, biće podržana svaka vrsta kontrolera koju aplikacija Steam može da prepozna. Sada prelazimo na Valorant. Fnatic je napravio izmene u svom sastavu. Jedan od najpoznatijih hrvatskih igrača, Doma, prebačen je na klupu. Nakon završetka VCT Championsa, mnogi Valorant sastavi rešili su da reformišu svoje ekipe, a jedan od njih je i Fnatic. Najbolji hrvatski igrač, Doma, prebačen je na klupu te će u budućnosti moći da istraži i druge opcije kako bi neometano mogao da nastavi svoju karijeru. Doma se ekipi priključio u februaru 2021. a najveći uspeh koji je ostvario jeste plasman u veliko finale Mastersa u Reykjaviku. Na nedavno završenom VCT Championsu ispali su u četvrtini finala, što je bio i okidač za promene u ovoj ekipi. Timski direktor organizacije se na emotivan način oprostio od igrača. Veoma nam je teško da se oprostimo od Dome, ali ipak ciljevi su nam na prvom mestu. Za vreme svog delovanja u ekipi prošao je mnogo uloga i bio sposoban da se prilagodi svakoj situaciji kako bi na kraju dana ekipa izašla kao pobednik. Ne sumnjamo da će biti odlično pojačanje kojoj god ekipi da se priključi u budućnosti. Kako potrebe tržišta, Riot Games tako sluša i potrebe svojih fanova. Nakon žalbi zajednice oko novog skina, njegovo lansiranje je odloženo. Nakon 4 besplatna skina koje su igrači League of Legendsa dobili povodom emitovanja animirane serije Arcane, igra će dobiti još jedan skin koji će se ovoga puta plaćati. Lansiranje Firelight Echo skina planirano je u narednom patchu, ipak to se zbog nezadovoljstva brojnih fanova neće desiti. U trenutku kada je skin stigao na beta servere, igrači su se masovno žalili na naraciju heroja koja se nije razlikovala od standardne verzije. Glavni kreator skinova u Riot Gamesu se nedugo nakon žalbi oglasio na svom Twitter profilu, rekavši kako se slaže sa zajednicom zbog čega će skin biti odložen. Pored dodavanja voice line-ova, Firelight Echo će dobiti i veoma retku animaciju zbog čega će predstavljati pravo remek delo ubačeno u League of Legends. Danas, 17. decembra, počeo je događaj povodom kolaboracije između League of Legendsa i mobilne verzije PUBG-a. Odavno najavljena kolaboracija između League of Legendsa i mobilne verzije PUBG-a će konačno ugledati svetlost dana. Događaj će biti otvoren 17. decembra kada će se bivši profesionalni LoL igrači kao i streameri suočiti u novom modu za igru. Double Lift i Sneaky predvodit će timove koji će na raspolaganju imati 4 heroja, i to Jayce, Caitlyn, Jinx i Vi, čije su magije već poznate iz League of Legendsa. Borba će otpočeti na novom delu mape koji je dodat u igru povodom novonastale saradnje, dok će meč biti okončan na popularnom Erangelu. Pored kapitena, u ceremoniji otvaranja učestvovaće i Tyler One i Yasuo, poznati kreatori sadržaja na Twitchu. U ranijim epizodama Clutch Newsa bilo je reči o borbi između streaming platformi. Kao glavni konkurenti izdvojili su se Facebook Gaming, YouTube i Twitch, ali se ovoj trci pridružuje i sve popularniji TikTok.
Nakon milijardu korisnika, TikTok se odlučio da zađe i u streaming svet, povodom čega je kreirao poseban softver. TikTok Live Studio obuhvatit će sve standardne funkcionalnosti poput OBS-a i Stream Elementsa, zbog čega će kreatori sadržaja moći neometano da emituju kako gaming, tako i streamove iz svakodnevnog života. Program će takođe biti dostupan i za mobilne uređaje, što će dodatno proširiti potencijalni sadržaj koji će se prikazivati na ovoj aplikaciji. Nakon pauze od 1,5 dana, jedan od najboljih botlanera sveta, Uzi, se vraća na scenu u novoj organizaciji. Po svom penzionisanju Uzi je osnovao Wild Rift e-sport organizaciju, zbog čega je ostao uključen u e-sport. Takođe, bavio se streamovanjem LoL-a kako bi i dalje ostao mehanički spreman za svoj potencijalni povratak, koji se sada i desio. Nakon dugogodišnjeg angažmana u RNG-u, ovoga puta je potpisao za organizaciju Bilibili Gaming, koja je prethodni LPL Split završila na 7. mestu. Ipak, u nadi da će ostvariti bolje rezultate, rešili su da kompletno reformišu svoj sastav i u ekipu dovedu veterane League of Legends scene. Pored Uzija, ekipi su se pridružili i Breath, Fofo, Dogo i Crisp, dok je džangler ekipe Wei Wei produžio svoj ugovor do kraja 2022. godine. Kako mnogi kažu, jedan od najplaćenijih igrača američke lige, Sword Art iz Team Solo Mida, prelazi u Weibo Gaming. Ako se prvi nakon odgledanih vesti javi u inbox arene e-sporta, dobije dres na poklon. Krajem 2022. godine, legendarni suport Sword Art potpisao je za Team Solo Mid, što je po mnogim tračevima bio najskuplji transfer u istoriji LCS-a. Cifra koja je bila izdvojena za njega jeste $6 miliona, čime je postao najplaćeniji igrač američke lige. Ipak, nakon odigrane sezone nije ispunio očekivanja, zbog čega su međusobnim sporazumom raskinuli ugovor. Nedugo nakon objavljivanja statusa slobodnog agenta, organizacija Weibo Gaming odlučila je da ujedini bivši sastav Sunninga, koji je na Worldsu 2022. godine stigao do velikog finala. Zajedno sa svojim bivšim saigračima, Sword Art se priključio ekipi čije će boje braniti u predstojećoj sezoni. Takođe, organizacija je otkupila LPL slot od Sunninga, čime se nadaju da će njihov debitanski nastup biti obećavajući. Ovo je bilo sve od vesti za danas. Hvala vam na pažnji, a mi se vidimo u narednoj epizodi.